Съм Вікторія, учим се в сфері економіст. Я съм з України. Zdaj pa ne delam, samo študiram in upam, da bom postala dobra računovodkinja. Imam izobrazbo računovodkinje v Ukrajini in zato sem odločila tukaj nadaljevati to smer, ker malo poznam, ampak tukaj drugače закони in moram učiti to на novo. Navdušuje me, to je vse zanimivo, ker to je novo za me, jezik, держава, ljudi, система, to vse je navdušuje. Znanja in izkušnje, ki pridobila v akademiji, mi pomagajo v življenju, v študiju tudi, ker postanem zelo vztrajna in potrpežljiva, ker to je težko v tujem jeziku učiti. V času študija ponosna na vse. Narediti domače naloge, projektne naloge, tudi popraviti izpite, ja, to je pomembno. Будучим студентам бо рада споручила in святувала ту школу. Tukaj delajo zelo pametne in vztrajne profesorji, ki je podpora za študente.